sicabanga ukuthi konke kuhamba kahle ngoba siphethwe abahola abahlakaniphile abathi bahlakaniphile abakhuluma yonke into labangasinakile abasinaka kuphela makuthiwa abayokhethwa makuthiwa kuyokhethwa abantu uma beqeda ukukhethwa bakhohlwe yithi. Ngikusho lokhu ngoba akekho nje la phakathi kwethu njoba sibangaka ongafakaza ukuthi nake nezwa eParliament lela sakhetha khona obaba nomama ukuthi bayosimela bekhuluma ngenhlupheko yethu. Awukazi ubezwe bephikisana ngokuthi umuntu omnyama akafiki enkulekweni ephelele. Kodwa njengoba kuzo ukhetho nje bafuna sibakhethe babuyele eParliament futhi. Ukuthi bazosenzelani ke manje lekade bengasenzeli yona. Bazozwa nima sibathuma manje ngoba sekuphela iminyaka engamashumi amathathu sibusa. Kodwa kuna namhlanje sisahlupheka. Abanye bethuke inhlupheka bayizwa ngendaba. Sidlule kuyona. Sadlule enhluphekweni ke sisaphethwe abacindezeli. Sesidlule enhluphekweni sesiphethwe abakithi. Ngimthanda ukwenza lo mzekelo ngoba ngicabanga ukuthi umzekelo obalulekile noma lesifanekiso oyisifanekiso esibalulekile. Ngenkathi mina ngiboshwa ngo1963 ngiboshelwe umkhonto wesizwe ngagweja ishumi leminyaka izitha zami noma kunzima ukuhlala ejele kodwa ngangazi ukuthi ngila ngoba izitha zami azingifuni. Ngabekezela ukuthi ngiwudonse u10 years ngize ngiuqede. Ngaphuma ngaqhubeka nenkululeko inkululeko angizange ngiyeke. Ngathi izitha zami noma yithini ngeke ngihlale abantu bakithi becindezela. Ngemva kwalokho bafuna ukungibamba kwesibili. Ngase ngikhalela ukuthi ngichithe u10 years wonke ngingalu ngisejele nje. Manje ngeke ngivume bangibambe. Ngaphuma ngayojoyina abafowethu nodadewethu ngaphandle ukuthi ngiqhubeke ngingabe ngisawuhlala ejele isikhathi eside. Ngaphandle salwa inkululeko ngahlala iminyaka engamashumi neminyaka emine no-half ngingaphandle. Kwaze kwafika isikhathi sokuthi kuyoxoxwa ngenkululeko. Ayikho into enginqenayo. Angikaze ngenqene ngenkathi abacindezeli besicindezele ngangibatshena ukuthi ngeke uma sihlangana endleleni kobo wafa ngoba babesicindezela. Ukuhlala kwami ejele ngaleso sikhathi ngangazi ukuthi izitha zami lezi zingihlalise ejele. Sakhululeka ke bakwethu sakhululeka sajabula sonke kwaphuma abaholi bethu emajele sathi sikhululekile. Kodwa bude buduze nje ngiyethemba ukuthi abaningi bangafakaza kule nkululeko yethu yokuthi sikhululekile yokuthi ithina manje sesiphethe izwe. Ngaze ngathola ithuba lokuthi abantu base South Africa bangikhethe ukuthi nami ke ngihole lelizwe ngilihole impela ngiliphathe. Ngenza okuningi ngizama ukwenza ngcono isimo somuntu omnyama. Ngangithi abacindezeli kuphela bayongizondela lokho kodwa ngabona sengizondwa abakithi.
uyabona mawuphethe izwe kuthiwa umongameli unikezwa ihlandla ezimbili. Abakithi ama-comrades akumina ngicela ukuthi phuma manje noma ungakaqedi indoda. Awusokwenze njani? Ngenzeni manje awenzanga lutho. Ngoba ngiyalinyana ngonitshela ukuthi kwakobani ababengibizile. Not namhlanje. Bathi kimi mangibabuza khona babizwa ngegama elilodwa libahlanganisa kuthiwa i-top 6. Noma niyayazi nami ngiyazi. Mangibabuza ukuthi ngenzeni bafowethu, bathi awenzanga lutho. Manje angiqedi ngani ngoba phela sathatha isinqumo sokuthi umuntu uyophatha azaqeda afike la. Kwathiwa no lo president ongenile usho izinto ezithandwa abantu. Hawuzithini lezi zinto na? Kwathiwa hey abantu bamthanda kabi uthi thuma mina. Oh yebo na. Lokho songafuna ukuthi ke ngiphume ngakaqedi ngoba ngaleyo nkathi ngangifuna ukwenza okuningi kokushintsha impilo zethu. Kukhona okunye okushoyo kwisingisi angazi ukuthi kuthini konje. Bathini? Nange seshilo mina ngizokutshela kahle. Bathi uthe the new dawn. Manje abantu bayithanda kabi lento. Sifuna usheshe umnike isithuba ngene ngathi ayikho lento enikhulumayo. Ngangisho lokho ngoba ngangimazi ukuthi akazi politics okokuqala akaze abe khona emzabalazweni akazi ukuthi uthini mayisho njalo. Kodwa ke lahlonipha ngoba kwakhuluma abaholi ngayihambela ngoyihlala emzini kababa. Into engigcizelelayo njengoba ngisho lokho nje ukuthi kule nkululeko yethu sisahlupheka uma ngithi ngangiboshiwe ngayejele ngo1963 ngaze ngaphuma ngo73 ngangiboshwe izitha zami phambi kwenuke ngoba seniyazi manje ngiphinde ngaboshwa ngayodonsa ishumi leminyaka neminyaka emihlanu ngisengiboshwa idemocracy. Angazi ukuthi idemocracy isho ukuthini kodwa ngaboshwa idemocracy ukuba ngangasukanga ekhaya ngivolontiye ezele ejele babefuna ukubulala abantu lapha sonke bathe ngingalo ukuya ejele bekungasabusi abacindezela ngalokade bese kubusa abakhululizwe ngibuye ejele mina ngahlala ishumi lenyanga nenyanga ezo6 ngayidonsela ngaphandle ezinye ngangingenze lutho ingoba ngaphikisana nejaji noma namajaji ethatha ilungelo lami njengomuntu waseSouth Africa ethakize inkantolo ngathi ngeke ngize ngoba niphula umthetho bathi siyambopha lo ngenkani ngingazange ngivele nangaphambi kwejaji noma imantshi ngahlala ejele ingaba kunjani ngoba ngimuntu omnyama umuntu omhlophe ngeke kwenzeke lokho kuyena noma ubani kumuntu omnyama kuyenzeka lokho namhlanje uma kumoya emgwaqweni kumiswa imoto abantu abamnyama ibona bamiswa kakhulu ngoba siyasola nje ukuthi sizigebengu kuyihambela nje akukho belunga bamiswayo ngisho amaphoyisa ethu amnyama amisa thina ukunokumisa belunga kuthe noma sengithi ngiphumile ejele kwathiwa angibuyele kwaze kwafanele ukuthi ngihambe ngilila ngekuseni ngiyosayina elokhuzeni ukuthi hayi ke sengiyasayina nginikezwe lelilunge sengilinikeze kwesibili ngokuqala nganikezwa lento okuthoma ubushelwa ngaphandle kuthiwa kwenziwani konje ngesilungu kuthiwa iparole ngayenza ngayiqeda kwafina ngiyothatha enye futhi iparole iyosayinwa futhi kwasayinwa kabili
kumlando angikwazi ukuthi uthini ingani ngoba bezonda lo muntu omnyama ikakhulu ngoba angisabi umuntu ngokukhuluma iqiniso ngeke futhi ngimesabe nangelinye ilanga ikakhulukazi uma ngikhulumela umuntu omnyama ngajoyina umzabalazo ngangajoyinela umzabalazo ukukhulula abanye abantu ngangikhulula umuntu omnyama ngiyofa lapha abafa khona ngithi angilandele into ngoba ngifisa ukuthi bakwethu nazi ukuthi lesinyathelo esisithatha manje ngisithatha ngokuthi sinyathelo sokugcina empini yomzabalazo eSouth Africa fanele sizikhulule thina ngoba akekho umuntu osikhulula akekho osidabukela inkinga ke khona umbuzo uthi yini izoseliphethwe thina abantu abamnyama kodwa sihlupheke ukudlula abangemnyama na kuyiqiniso ukuthi eminyakeni engamashumi amathathu mina ke sengaqeda ngaphezulu kwamashumi ayisithupha ngisemzabalazweni sekukudala ngazi konke okwenzeka okuhle nokubi akusona isikhathi sokuxoxa lokho kodwa ngibonile ukuthi sisahlupheka thina kusafuneke noma sesibadala sibangaka sime ngeenyawo ukuze inkululeko iphelele ngoba ikapheleli umbutho wethu ANC wakhiwa okhokho bethu bawushintshile abantu bawenze enye into sebesebenzisa wona kucindezeleni thina esiphuma kuwona ingakho ngeke ngafika lapho khona ngathi le ANC ekhona manje akuyona lengiyaziyo Eka RAMAPHOSA uRAMAPHOSA ngingazange ngimbone emzabalazweni nabaningi asebenza kanye nabo angizange ngibabone emzabalazweni angikwazi ukutshenwa yibo bengangitshena iqiniso bengayilalela into esishoyo ngangiye ku conference ngoDisemba lodlule ngifuna ukuyoxoxa lezi zinto ezingihluphayo ngokuthi ANC akuseyona ngaphakamisa isandla ngaze ngadela ngingakhonjwa ngaze ngathethisa usihlalo ukuthi yesihlalo ngaphakamisa isandla kwaze kwashona ilanga kwenze njani hayi angibonanga kwasha kwafuda ngathi ngizothini ngoba umbiko obekwe upresident awukhulumanga ngeingxaki esibhekene nazo kulombutho uyikhuluma nini leyo nto na nombiko lokuthiwa yi-organizational report ngathi nabo awukhulumanga ngeinkinga esibhekene nazo uyikhuluma nini lento waze kuthiwa ikhuluma kuye kuthiwa nenkomfa uhleliwe ndawonye bese behloshulwa abantu benziwe amaqoqo bayoxoxa izinto ezihlukahlukene lapho ke sikhuluma yonke into esifisa ukuyikhuluma bathi mabebiza phecelezi kuthiwa yini manje izinto ezihlanganana ama-commission kuthiwa ama-commission kwathiwa siyokhuluma kuma-commission ngathi mina hey ama-commission ngiyawazi abantu ababhalayo ngesinye isikhathi bayatshena ukuthi musuke ukubhala lokho bhala lokho mina ngifuna ukuzokhuluma la abantu behleli bephelele ngizonitshela ukuthi iziphi lezi zinto engangifuna ukuzisho kwathiwa ngihambe ngiyokhuluma ngafika ngempela kuma-commission ngakhuluma yonke into engangigxeka ngayo ukuthi indlela esiholwa ngayo i-wrong ayisizi thina abantu abamnyama uyabona ke lokho engizokusho imicabanga yami hayi ukuthi ngakuzwa ngicabanga ukuthi bathi abaholi uma bezwa inkulumo yami basebenza into engakaze yenziwe sokulokhu umbutho waqalwa ngo-1912 ukuthi inkomfa ingakapheli ukuthi uyapostponwa ukuthi uyamiswa ngicabanga ukuthi bakusho lokho ngoba benqena ukuthi uma sibuya sizoxoxa lezi zinto
kuzovela izinto engishoyo ezisindayo. Zayithini lezi zinto? Ngoba ngifuna ukuthi abantu bangasho ukuthi senza lento njengoba sifuna izikhundla noma sizonda abantu. Akunjalo. Khuluma ngamaqiniso. Ngikusho lokhu futhi ngoba ngifuna ukuthi thina uma sivumelana ukuthi umkhonto wesizwe ilona khambi lethu lokulapha inkinga, kufanele basazi ukuthi sisho ukuthini, senziwa yini. Asikwenzi lokho ngoba sifuna ikhundla noma kuthini, silungisa izwe lakithi ukuba abantu abamnyama bazizwe ukuthi basezweni labo baphelele, bahleli kamnandi, abahlupheki njengoba kwenzeka manje. Sikhonela ukuthi sishintshe izinto. Into yokuqala engayisho kwi-commission ngoba kuyona imfihlo, ngathi okokuqala nginenkinga ukuthi sino president ongeyena upresident. Wavela inkulumo ethi upresident wethu akakhethwanga kulokho kokuqala, akakhethwanga abantu ababesasibathumile ukuthi bayokhetha abaholi. Wayithenga ngemali enkulu, wathenga isikhundla sokuba umongameli. Wabuzwa ijaji eyekulento okuthiwa i-commission ukuthi kuthiwa wena wasithenga lesikhundla. Wavuma kuzwa lonke izwe efungela ukuthi uzokhuluma iqiniso ukuthi ngempela wasithenga lesikhundla. Akuyena kumongameli wethu lo. I'm sure nani nayizwa leyo ndaba. Ngokuqala lokho ngoba ngifuna ukuthi uma sithi sikhamuke nomkhonto wesizwe, asiyenzi lonto ngoba siphuphe emakhanda ngoba singazi ukuthi senzani. Silungisa izwe lobabamkhulu, izwe lethu, ngoba seliphethwe abantu ongafanele ukuthi baliphathe. Ngeke ukuthi ungazange ukhethwe ngokusemthethweni ukuthi ube upresident busisitshontsha leso sikhundla. Wavuma ngihlale ngisha kakazaphike. Kwase kuba khona imali okuthiwa wayinikwe eningi, imali yokuthi asithenge lesikhundla. Into ethusa kakhulu ukuthi abanye okuyibona bamnika le mali abelungu baphesheya. The European Union ibizwa kanjalo, ukuhlangana kwabelungu bonke baphesheya le, ibona bakhipha imali elinganiselelwa. Angazi ukuthi le mali mayisibeka lapha ibangakanani, angiyazi mina, ngaze ngiyibona, kodwa kuthiwa 1.6 billion. Le eyenza ukuthi axoshe umuntu esambeka ukuthi asibheke labantu abonayo. Kuthiwa yini konje lo ntombazana sanixoxa ngesingisi, kuthiwa yini ngesizulu? Umvikeli womphakathi ekhethwe yithi, bamxosha nje ephula umthetho nalapho umongameli wenu lo. Waphinda wathuka i-ANC, ephula umthetho we-ANC, wathi ikhohlakele ukudlula bonke abantu abakhohlakele eSouth Africa. i-ANC eyisho ngesilungu-ke, the most corrupt organization i-ANC eSouth Africa. Ukuba besithi ngabantu bangempela ngabe siphuma sifihla ubuso amahloni ukuthi i-ANC corrupt.
eyisukela ngamphendula ngabhale yami incwadi ngamphendula ngathi unamanga ukuba uthe ukhona abantu abakhohlakele ku-ANC ngabe ngiyamuzwa ngeke kathi sikhohlakele sonke ku-ANC singaze senze lutho laba fana be-MK ngale nkathi ababizwa kuthiwa i-MK MVA beza kimina bazothi nangu umuntu kuthiwa uyimpimpi thina safelwa abantu safelwa thina bebulawa izimpimpi angasiphatha kanjani lo muntu eyimpimpi ngathi nikuthiwa kwenze bathi size kuwe command senze njani ngathi bhalani incwadi nibhale nobhala jikelele sibikwa kuyena izinto ukuthi nibona nje nangu umuntu ongalungile bathi soyibhala siyilethe kuwe ngoba sifuna ukuthi ifikile kunobhala bayibhala bayilethe kumina ngayibuka incwadi yabo yayithi kufanele aphenywe lo muntu aphenywe njengoba kuthiwa uyimpimpi nje ulokhuzana kwakusheka insizwe kuthiwa ubani oyikhumbulayo uba niyayazi le ndaba ule koti uyalandela ngaphambi kwale koti Two Mackenzie ohola iqembu lakhe elithile waze wathi uyamchallenge uma efuna ukuyiphika le ndaba yenkantolo uzoyiprove akakaze ayiphiki mongameli wethu lonto leyo kwase kuphinda lokho enimbizayo kuthiwa uterror record eParliament ke lapho nanibuka abaningi wathi wena wasithengisa emabhunwini sayijele wena ungayanga ukhala ngokuthi uma sikhuluma politics sifaka ubukomanisi ekhanda lakho emtsheni ehlezi kanje eParliament nonke nibuka akakaze ayiphike naleyo kusho ukuthi unezinto ezimbili ezithi uyimpimpi umholi wethu ke lo nathi sathula sonke sangasho lutho ichaza njalo ukuthi yini lebangela ukuthi sibone ukuthi akuseyona le ANC siyaziyo ayikaze ilidwe noma iholwe impimpi ngaphambili ayikaze asikwazi ukubekezela lokho akagcinanga lapho lezi zinto engithi ngazisho kwi-commission ngangisho zona lezi zafihlwa uma umbutho wakho ungasakwazi ukukhuluma nawo nixoxe nizwane njengokujwayelekile sekufanele ukuthi kube nezinto ezigqitshwayo ezirong ungenze njani ke uma walwela inkululeko ngoba wathulwela inkululeko ungalwela inkululeko abadlile okhuzana izambane likaPondo kazi lisekhona nezambane likaPondo kusasa kudala ekhona ngazi manje kwaphinda i-ANC bayenza ukuthi iphele amandla ngendlela bebeyiphethe ngayo uyabona le indlela lelizwe liphethwe ngayo mina ngivumelana nalo uyabona i-ANC yenze eminye imtheshwana engathathanga kwinconference ye-ANC eyenziwa nje lephezulu abaholi kunalento okuthiwa yini i-kick aside kuthiwa yini kick aside or step aside i-step aside awusubuka ukuthi senzeni ngaphansi kwalomholi nabaholi abambisene nabo basola ukuthi lo waye unobhala jikelele uAce Magashule akabaphathanga kahle abantu ababengaphansi kwakhe ngikade ephethe kuseyinto okufanele ukuthi yenkantolo
iyoxoxa ukuthi iqiniso noma ilona na, ngoba uye ubona ukuthi iorganization yethu isinabantu ebabonayo ukuthi bonile, abanye abonile ngababoni kodwa bebebonile. Lo nobhala wethu akasekho, waphuma kuyenzwa xoshwa, sakhe iphathi yakhe manje. Kusho ukuthi kunozumu lokubulala iANC ngamabomu. Umongameli osiphetheyo tholakala imali kumantrans wakhe ifihlwe ngaphansi eningi khona ngisho imali yaphesheya eSouth Africa yicala elibomvu lelo, uyaboshwa. Kwenziwa njani ke? Wangaboshwa. Kusho ukuthi khona abantu kufanele baboshwe noma bengenzanga lutho, abenze utho bangaboshwa nhlobo ngoba benjani. Amalungu enhlangano yethu esekwenzile lokho eParliament onke afunga ukuthi akanacala. Abaholi bethu bathu ukuhlengise amajaji lawo kuthiwa kufanele ukuthi akhulume iqiniso, athi umsulwa linye kuphela ijaji lathi kufanele aphendule imibuzo lo, amanye aphika. Namanje usasiphethe, siphethwe iKhilimoni kwasho umuntu wakudala. Khona umuntu engangiboshwe na ikhehla la lingakwazi ukuthi icriminal lalelithi hey bayezobo enqamalala amaKhilimoni ayabusa la thina siyashaya. iKhilimoni le. Now ngifuna ukunitshena ke, ngikhuluma lento ngoba ngifuna nazi ukuthi lento esiyenzile yokuthi ayiphume iANC ekuphatheni izwe ngoba saliphethe kahle iqiniso, kungena umkhonto. Uma umkhonto usungenile akufanele kungene kancane nje ngelokhuzana ukuthi siwenenge unkosisikelela. Sifuna i2/3 majority ukushintsha imithetho leya la engeyona imithetho yethu, sakhe yethu imithetho. Ngoba uyabona kwalento ukuthi kuboshwa umuntu okuthi uyasola angaphuma enkantolo, uthi esigebenga angaboshwa, iyakutshela ukuthi umthetho lapho unamehlo uyabona. Khona kufanele bagwebe, khona kufanele ungabagwebi. Silibusa kanjani ke lelizwe? Liwudemocracy kanjani lelizwe okuthatha umuntu engazange avele phambi kwejaji ayohlala ejele? Ngisho abacindezeli babe ngakwenzi lokho, babe benze isikokela bakufaka enkantolo bakugwebe, kodwa at least benze ukuthi abantu babone ukuthi khulunyiwe lapha. Mina ngasukelwa nginje njengoba ngihlalele ngikholwa mina, kholwa kabi, kodwa ngaboshwa ngenzanga lutho. Ilento kenza ukuthi sithathe lesinqumo. Ngifuna ukuthi ngoba sitholene la ngimcacisela kuyona into encane ukuthi khona inzondo uzonda abanye, angaze ngizonde umuntu. Dala bengithuka bona laba kithi, angaze ngithi vu, namanje basangithuka esikhundleni sokuba batshena abantu beANC ukuthi iANC salungile bakwethu buyanizela, abakhulumi bathuka mina nje. Angibaphenduli futhi ngoba ngeke ngibaphendule. Ikhanda lami lise straight. Uma ngaphendula abantu ngabe liselijikile selithela. Ngimtshenela lokhu ukuthi bafowethu nodadewethu akuwona umdlalo lo. iANC bayonile, benza abantu bathanda imali, benza konke lokho esikwakhayo manje. Umkhonto wesizwe, sifuna isizwe sonke sivotele esimnyama, sivotele umkhonto wesizwe, sibuyisa izwe lo baba mkhulu.